الحمد لله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mawar ibn Allah, Ranintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala pakalindungan kanon yan. Nagupakalidasan kanon yan langulangon ko kayaw o apoy ko narakajahanan. Mawar ibn Allah, madaklatan to akialo ya Allah. Sa Quran, sa yang kutuwa karguna kebulusan si kusuldo narakajahanan. Mga urip no Allah, ang mga alay kalakwa Allah. Nialuin niyang pantusabad ko mga manusia. So mga sabah paminisultiran si ko narakajahanan. Napalawian tanuto. Agyang ko ta mga sabah pakisuldo sabad ang mga manusia si ko naraka. Nialiw Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. O kapong gugudan yan ang kumipantag si ko yamanan yan. Nagkulaw-law mga tawa pakasuldan ko narakaw Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Yang kutuay dulog din sa mga tao ay nung kirilan sa Allah ta'ala siku neraka jahannam. Idulog siran ko neraka jahannam sa asafdiran. Magagrupo siraan, nagwayamanan niya na matitimo-timo siraan. Idandag siraan ng mga malaikat o zakanya. Mga malaikat siku narakajahan na may pun sa kiyad na kirano Allah. Nadasiran din mamakakala. La ilaha illallah. Naandun ni kapakaubayran siku mga pinto narakajahan na. Ami papangaras sa mga parasiraan o sa mga lawasiran. Napangalalakaan sa mga pinto yan. Nalahon sila na diyang kuto ang mga malaikat kung narakajahan na mga rangit. Pero nilan, arupa na kapapa ka ito. Rupa na yamanan yan na pupanginsulto nilan sa mga tawa, mga manusia na para tiyak Allah. Pero nilan na barkano da makaumas sa mga sugo. Barkano da makaumas sa mga sugo ako sa mga nabiya, sirkano kinwa.
Amapan niya panutuliran rakano sa mga ayat, ako sa mga tanda Allah. Ako piyakit to ko nilang rakano. So karag nagkabulusan niyo sisag yang kaya darpa. Pero nagyang kuta mga tawa da pamarati ako Allah. Abnara niya kataliwamar kami sa mga sugo o sa mga nabi. Taman ko mga ulama ganti mga nabi. Uwin na niya patut sa din sa rakajahannam ko sila no to mga tao. Anya mangungkit ko Allah. May kumpabli sila sa oras ito, di pakanggay wala suka kumpabli. Pera na mata na sila na niya mangungkir sila siku Allah niya patut na kiran sunara ka jahannam. Anto na mga din isundog kira na mga malaikat Allah. Bayran na nikapdi mga tauto. Misaral sa giyang kutak ya kumpabliran sa ginawiran sa mata na nung kiran sa Allah sa isang kaya dunia. Ay nisundog kira na mga malaikat Allah. Natituruhiran. Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Biturukiran ng mga malaikat siku neraka jahannam masul kanudan ko mga pintu neraka jahannam. La ilaha illallah. Sultikan din ko mga pinto na rakajahannam sa katatak kanuron, sa di kanuron din kada sa dayon. Pabisa matuwal mutakabbirin. Ito man tamanan na mark na katamanan. Ay titilagad ko mga tao. Amiyang wala sisang kaya dun. Usabad sa mga tao sa mga ridway wallahu ta'ala pakasuldan si ko naraka jahannam na niya kahit tumadun sa mga parasirahan sa kalkiran ko apoy ko naraka jahannam. Niya kabiro din nagyang kudog din sa mga tao ay nung kirilan sa wallahu ta'ala si ko naraka jahannam. Itulong siran ko naraka jahannam mga kisasaktiran. Mga grupo sirahan nagwayamanan niya na matitimot-timot sirahan. Idandun sila ng mga malaikat uzabaniya. Mga malaikat di ko narakajihan na may pun sa kian na kiran Allah. Nadasiran din mamakakula. La ilaha illallah. Nandun ni kapakaubiran si ko mga pinto narakajihan na. Ay maday kayo yang kuta narakajihan na mapiyus ang kirano. Mga malaikat Allah. Ay mga day kayaw niyan, badataro kayaw sisag yang kaya dunia. Badataro mga ayaw siringgad yang kaya dunia. Namiyalihanan wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. A'udhu billahi. Barkaro da makaumas sa mga suguwa sa mga nabiya, sirkano kinwa. Amapan niya panutuliran rakalo sa mga ayat, ako sa mga tanda wallah. Aku piyakit to ko nilang rakano. So karag nagkabulusan niyo sisag yang kaya darpa. Pero nagyang kuta mga tawa dapat. Innal ladhina kafaru bi ayatina. Mata-mata na tigo Allah ta'ala sa mga tawa inungkiriran sa mga tandani. Sawpa nuslihim nara. Nasigur-sigurado din ang makapagbunan ni siransi ko apoy ko naraka jahannam. Ay mga daita man na kayo niyan. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Andun ni katutunor ka kairan. Andun ni katutuwag yang kuta mga kubaliran. Kamatanan ng kiran sa Allah sa isang kaya dunia. Ay nisimbag kiran mga malaikat wa Allah. Liyadhukul adab. Aniran din katintim yang kuta kargun usiksa ko naraka jahannam. La ilaha illallah. Yan ni kalau niyan mga urip no Allah. Na ikalakatanod na diyang kanan niya panutulo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan nakiad na niyan ko kaya uwapoy ko naraka jahannam. Ikalakatano kasabag sa diyang kuto. Ang mga katiru Allah. Gusto na dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadad na po, hindi pinaramlap po. Ituro na dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَتَأْكُلُهُمُ النَّارُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مرة وكلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون
كما كانوا ولا يموتون. الله تعالى فقصد سيكو نرق جهنم نم يقيتم بدن سمع فرسيران سقال كيران قوافويكو نرق جهنم نيقبيرو دن جنكو دن سمع تاوينهم كيران سوى الله تعالى سيكو نرق جهنم idulu siran ko neraka jahannam ma kisasap siran magagrupo siran agwayamanan niya na matitimu-timu siran idendir siran ng mga malaikat uzaganya mga malaikat siko neraka jahannam ay pun sakyat na kiran wallah nadasiran din mamakakala la ilaha illallah nandun ni kapakaumiran sirat wallah na mau yang sirap man sa datarnuan ng abadaniran na ikidiya kirang manuto na disiran din petay sa dayon na marakasay siran din. Iturun Allah Ta'ala sa Quran ni pantagsang ko sa karunong masayran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa ya'tihi al-maut min kulli makan api andin sumirik sa kawanan sisa sa diwang sisa diyang kutaunahan yan sa sisa uriyan palehon din pupakatali masuk kapatay palehon din pupakatali masuk siksa kung bala-bala sa talikudan yan si kaunahan yan si kuyamanan yan na kawanan yan si kudiwang yan sisa puro sisa baba na palehon din pupakatali madyang kuta kapatay na gusik sa wallah okay nadibu sa kanyan patay. La ilaha illallah. Jiran ma'arif na Allah Ta'ala. Iya kaisalungan na so, Jibril alayhi salam, naniya panutulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inisun Rasul sallallahu alayhi wa sallam ko kaya pa kauman yan nun. Qala sallallahu alayhi wa sallam, atani Jibril alayhi salam. فقلت يا جبرائيل صف لي جهنم قال إن الله خلق النار فأوقدها 1000 عام حتى أحمرت ثم أوقدها 1000 عام حتى أبيضت ثم أوقدها 1000 عام حتى أسودت وهي سوداء كالليل المظلم. لا إله إلا الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قيساتيين يا قوم رقنس جبريل فتروقنا يا جبريل رفان قرقن قل سنرق جهنم فتروا ينمتانا سؤال نيندنيان سنرق فأوقدها 1000 عام نجيان قطفيا قصر سردنيان دن سنرق سميا قسانكي برغن نتامن سميا قريق Orian at tunapiyaka kadugukman Allah Ta'ala sa niya kasang gibulagon. Taman sa niya kaputin. Orian yan napiyaka kadugukman Allah Ta'ala sa apoy ko naraka sa niya kasang gibulagon. Taman sa niya kahit tamit naman ang salat din na kahit namang kaya kahit mugagawin nga malibutang. La ilaha illallah. Yuto inisimbaho Jibril kulabit ko na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anto na at puso sa mga manusia dirandun na ikalkang kaya naraka jahannam dirandun na yamanan yan na pagalabatan ang kaya karno naraka jahannam ay pagalabatiran sukat batiran ko Allah na gusto kang pugamalian sa maswatun su Allah subhanahu wa ta'ala na panutula mata na su Allah na siyuguyan su Jibril alayhi salam si kumalaika papakang gugurdihan si kunaraka jahannam so malaikat na malik napitiro yan na ya Jibril na kuwaka si sadyang kutakoy ko naraka jahannam sa mitalingumang kasi ko Adam kaanon makapaninindaan amalutoyan sa mga panganang kamiyan pitiro malik ko Jibril ay mapununo Jibril sulangin yan at tigin na piray kabayan kakuhan kakuha ko naraka jahannam napitiro Jibril alayhi salam agkababayaan ang panaisin at tigil sa kalagiang kutakurma napitiro malik malaikat ko naraka jahannam awat tigin ubugi ko sa kaon sa datarbuang kalaang kutakurma nasab naratiin manaya kat penusop ito lapis sa langit nagusop ito lapis sa lupa ko kayaw niya
La ilaha illallah. Bituro Jibril alaihi salam abgi kung kaunatiyan manay sa sawpak ko na tarukurma. Napituro Malik aw magyakan sa kasa sawpak ko na tarukurma. Nayamanan yan nadagnatiyan manay sa takbuura na pakapun ko langit. Naudagnatiyan manay magtubo sa timang buwamang ngutos si kulupa. La ilaha illallah. Nauriyan ito yan na naroon sa Jibril na tiruan yan sutuhan yan. Ilahi, kam akhudhu minan nar, piray ko nakansi ko apoy ko naraka jahannam. Qala Allah Ta'ala, khud miqdara darratin minha. Nakuha ka na tiyan sa arang at tarulog ka mga tikap. فأخذ جبرائيل عليه السلام مقدار ذرة وغسلها 70 مرة في 70 نهرا ثم جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام ووضعها على جبل شاهق فذابت ذلك الجبل ورجعت النار إلى مكانها وبقي دخانها في الأحجار والحديد إلى يومنا هذا فهذه النار من دخان تلك الذرة فاعتبروا يا أولي الألباب. Itirun Allah subhanahu wa ta'ala kung kaunatiyan sa arang taratiyan ulukab ang tikap. Na kuminuon sa Jibril sa arang taratiyan sa kalawulukab ang tikap. Na inunaban yan sa niya kapito pulo. Niyang kaunabi, siko pito pulo alaw say. Na siko riyan ito, na initalinguman yan ko Adam, na inibitad yan siko mapuro mga palaw, na niya truso palaw, na niya kakasuis. Apoy ko darpayan, na yabo niya lambas isang ko tapoy. Amin italing mo Jibril, nasublian si ko mga lakong alang gusto mga putawag yung buklan yan, taman duniman to. Nagina ni Apo yan itaro din pagi-pagiin. Agyot to, supil ang kuto, amin italing mo Jibril, na itaro indang atika pamialambas na dunia. Na ayat na di mambagi-bagiman to ko mga Apo isang kaya dunia. La ilaha illallah. Yito na harip ng Allah Ta'ala ikayaw. Agyang kanan ay titilawad wallahu ta'ala apoy ko naraka jahannam ko mga tao na dairan din pikira sa Allah. Inong kiriran sa Allah na dairan simpa sa Allah na mimberado siya silang sisa agyang kaya dunia. Ginan, sisang kutauras nakajid na kasandangan ng mga tao to agyang kutak kargunuwa po. Natiyap na rin sila. Kapya sa mga malaikat wallahu ta'ala. Dataro Jibril na matanay ni kalkyan sa apoy ko naraka jahannam. Ruya an Umar radiyallahu anhu anna Jibril alayhi salam jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hazinan la yarfa'u ra'sahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma li araka ya Jibril hazinan qala inni ra'aytu nas'atan min jahannam falam tarja' ilayya ruhi ba'd. Niya ko maso Jibril si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na danyan dun ni purulun yan amarat na aginawan yan. Piturun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Jibril antunay niya mailayakan sa kamarat na aginawan ka. Napituro yan ya Rasulullah na nailayak na tiyan manayag yung kutwa tiyan manayapoy po naraka jahannam. Nadad na tiyan manay makakasoy sunyawa ko naman diniman ko at tiyan manay nadapan tito nakapaturakan sunyawa ko nakalkapan sang kutagila ako kuwapoy ko na nakajahannam. La ilaha illallah. Niya ko maso Jibril siya ko nabitano nagkitanan sa Jibril. Daong po na makapatun pipiya sunyawa niyan. Sa kinikalkan niyan ko kaya sandingin niyan ko sa gintas bumay ito kuwapoy ko na nakajahannam. La ilaha illallah. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لجبرائيل ما لي لا ارى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. يقول تلك انس بن مالك اما انس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتر ينشيك جبرائيل انت ناتينا دقد ما اليس ميكائيل وميقسنها tapi kembut-kembut. Napituro o Jibril si ko nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deden makasi nga sumikail ipun ko kiad na kuwapoy ko narakajahan. Yan ang maurip ng Allah Ta'ala.
Isu mga tao ay amanan yan na kalilipat na nilang sukabulusan nila na pamakay ng kaantalosiran. Papunutulun tanukiran sukargun wapoy ko naraka jahanam. Papunutulun tanukiran sukargun adyang koto ang mga siksa ko sundo naraka jahanam. Ako na ba apoy po? Ano ba apoy po siksa ko naraka jahanam kamalaklapit di barangan yan? Ana Ata bin Yasar radiyallahu anhu qala inna fin nari 70,000 wad fi kulli wadin 70,000 syab fi kulli syabin 70,000 hajar wa fi kulli hajarin hayyatun ta'kul wujuha ahli an-nar ta'kul wujuha ahli an-nar. Ya Faratul Ata bin Yasar akiabu bayan Allah ta'ala saniyan mata na suwapoy po naraka jahannam mata na tigina si po naraka jahannam na adna matataguo na 70,000 ang mga landong na umani sa sangkot landong na 70,000 agirbon na umani sa sangkot ang mga girop na 70,000 ang mga lakungan na umani sa sangkot ang lakungan na adn na mabubalingon dit na lamya na mala ulit apok niyan so mga paras o pumakaнаrak ano Allah la ilaha illallah. وقال بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إن في جهنم 70,000 واد في كل واد 70,000 شعب في كل شعب 70,000 دار في كل دار 70,000 بيت في كل بيت 70,000 بئر في كل بئر 70,000 ثعبان في شرك كل ثعبان 70,000 عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله. Matatagusay ko na nakajahanam sa 70,000 lan. Aw man isa sangkot walan nga 70,000 na 70,000 mga jir. Na man isa sisag yung kuta mga balinta da mga ala na 70,000 mga ingdon. Na umani inged na 70,000 walay. Na umani sa timan sangkot walay na 70,000 ang mga paridion, aw man sa sangkot na paridi na 70,000 kato salatanon ang mga ulit. Na man sa sisag yung kutaulat na tutundugan ang kuta 70,000 mga oras. Dahil na kafir ang munafik, abaro pa kalidas sa palasira ng pakokit. La ilaha illallah. Ito namin nalidas na kasi kung narakajahan na magyang kaya mga parasami. Ya Allah, nalidasan kaon sa mga parasani, ako sa mga para, sa mga luksani, ako sa mga luksiran. Ya Allah, nalidasan kaon sa mga badanami, ako sa mga badano, mga luksani, ako sa mga luksiran. An Abi Hurairah, قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Faratul Abi Hurairah niya kaysat tigihan na mubay kami ko nabi. Niyan kami at tigin manaya yang kutu marata sura. Udi na marata at tigin na. Marata at tigin manaya manan yan. Na datara tigin manayo kami arus yung surunya. Nagyang kutu. At ituro Rasulullah at tatro na mahad. Ato niyo antunanan. Niyag dami na nagyang kutu. Aming gagarku bagian ke dunia na datar ba miyarusin sa dunia. Bitiruan niya sallallahu ta'ala musus yung ni matawrun. Napitiro Rasulullah hada hajarun. Yan na tigin manay na malalakungan. Arsalahu Allah fi jahannam. Piyakiulugu Allah ta'ala sikun naraka jahannam. Piyakit pikadin. Piyakiulugian sikun naraka jahannam. Dan niya kapito pulo ragon. Nagian pun kamakatana sisa jang kota di dalamnya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawtan halahu
فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم من 70 عاما، فهذا حين بلغت قعرها فأحب الله أن يسمعك صوتها. فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملئ فيه حتى قبضه الله عز وجل. يقفون تترك أبي سعيد الخدري أبتروا ينميان نبي تنوى محمد صلى الله عليه وسلم جنقته أتنتو وميان رسول صلى الله عليه وسلم سنقته وميان دميان أصلا قوتنا في أكتمان إنسان يولى الله ke dunia. Ini kalau kata Rasul sa taman sa inisyan sa Jibril at tigina ya Jibril na anto na uto agasa. Anto na uto agyang kuto niya gdamakam. Ay ni kalkak. Aknak manu basura manusia. Tapi turu Jibril hadihi sakhratun hawat min syafiri jahannam. Yang kutotiyan na niyanag kaya Rasulullah na yutotiyan manay sumalalakungan na niyawlugap makapupun kukilid o naraka jahannam. Sa miyakapito po ragon. Fahada hina balagat kaurha. Nagyanan at tiyan manayang kanamiyanag ka, nagyanan so kaya pakatanayan sang kuta di dal munaraka. Nagyababayano Allah. Ama pakinkiyan rakasusoran yan. O di na amanan yan nadaldalkin. Nadadun. Ini punrod na niyalakadun sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na din mailay. O mga sahabat yan o ba miya kasinga. Sa kasinga, akumpleto sa taman sakyat arimaon wallahu subhanahu wa ta'ala. Gila ni kinikalakano mga sahabat ang uso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku kargo ng naraka jahannam. Yang kutanian kiraan ay amanan yan. Napiyakin kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Adaldal. Ada taruban yarusang surunya sa kalayan. Na yito su isa kung maalalakungan na yakapun ko kilido naraka jahannam ang yulog sa baba. Sibot nandayin yakapito puro na yito ng kamakatan. Madalamagyang kutuwa mga landog. Ay pagtadu Allah Ta'ala siku naraka jahannam ko mga tao amin darwa kasangkay dunia. Aniran din kataan tami agyang kutu. Abala supingkal bukiran sa dunia. Sa kiyahong kirairan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwi nagya mga tao to. Napo po mga nisiran sa makaputo siran sa dunia. Nagumakaliw siran si sa agyang kutu. Akarumasa Tularan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yang kana nakapumangnilahan sa makaputo silang sa dunia. Nagumakaliw silang sa yang kutakamar na namin susuwat kiran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Andad ni kapangyarihan ko Allah Ta'ala sa makalisiran sa giyang kuto akasiksaan ko naraka jahannam na sumugop man sa Allah Ta'ala sa isal sa siralukman makaputul sirap man sang kuto abidar mo naraka jahannam. Pero ang kira ng mga malaikat o Allah Ta'ala at tami niyo din susiksa si kunaraka jahannam. Aginan, so din niyo paparantian kung katatahuyo sa dunya. Mana ini nagyang ko sa mga tao na andin ni kapangyarihan nun sa ya Allah, napakaputo ang aming kakudunya. Napasiran din na yamanan yan. Nabid no tulang bilibiyat yan pong tikiran ng Allah. Bahada na yamanan yan na miya maguman ang kuto.
asiksa kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama